Ovde imam 5 brojeva, a cilj je da ih poređamo od najmanjeg ka najvećem. I vama je možda očigledno da je svih 5 ovih brojeva negativno. Dakle, hajde samo da razmišljamo koji od ovih brojeva je najveći. I vi možete biti u iskušenju da kažete, pa znate, minus 40, da su svi ovi brojevi pozitivni, 40 bi bio najveći broj. Pa ste možda u iskušenju da tvrdite minus 40 je najveći, ali morate da shvatite šta vam taj minus ispred broja govori. A da biste razmislili o tome, mislite da su ovo sve dolarski iznosi u vašem računu u banci, da li biste radije imali minus $40 na vašem računu ili minus 7? Negativno 40 znači da dugujete banci $40, tako da je to 40 manje nego da nemate ništa. Negativno 7 bi značilo da ste banci dugovali samo $7, tako da je ovo zapravo slučaj da je minus 40 manje od minus 7 i da je među svim ovim brojevima on najmanji od svih. Dakle, minus 40 je najmanji broj, a možete ga gledati kao najmanje poželjan iznos novca koji biste želeli od svih ponuđenih na vašem bankovnom računu ili prosto kao najmanju moguću novčanu sumu. Dugujete banci $40. Ne samo da nemate ništa, već i dugujete banci $40. Onda je sledeći najmanji broj minus 30. Sledeći posle toga bi bio minus 25. I onda sledeći najmanji posle toga minus 10. I onda konačno najveći broj od svih ovih, najveći, beležit ću to pink bojom, najveći broj od svih ovih brojeva jeste minus 7. Ukoliko vam sve ovo još uvek nije očigledno, možete i dalje razmišljati o njima kao o temperaturi, kao o pojmu temperature. Koja od ovih temperatura je najhladnija, bez obzira na to da li govorite o Celzijusima ili Fahrenheitima. Minus 40 bi bila najhladnija temperatura, minus 7 najtoplija. Bilo bi najviše toplote u vazduhu pri temperaturi od minus 7. Još jedan način na koji biste mogli da razmišljate o tome je putem brojevne prave. Hajde da ovde nacrtamo brojevnu pravu. Ako je ovo 0, i znate, ovde možemo postaviti plus 7. Plus 7 nije jedan od ovih ovde brojeva, ali možemo ući u priču sve ostale brojeve. Tako da ovo ovde može biti minus 7. Ako je ovo minus 7, onda ovo ovde može biti minus 10. Obratite pažnju, idemo sve dalje i dalje ulevo od 0 i onda idemo još dalje ulevo i dobijamo minus 25. I još dalje ulevo i dobijemo 30. I onda još dalje ulevo i dobijamo minus 40. Ako razmišljate o ovim brojevima na ovaj način, najmanji među njima je onaj koji je pozicioniran najviše levo na brojevnoj pravoj, a najveći je onaj koji je najviše desno.